biya kamal nuare dialen kon lien ka right na gwa sama ner mala kan yam we ka ya ka jan gwa sama raja bana kwen riya ga dana togre which bor ka jongle state jan bana kwen na na me reng midin me la rodan tama kan nuare tintere which bor rojan chalat la kume Uganda deni Uganda chika chuban tama rewij bor bana mandanan latkana bana jaling kan kono ni ami jirama jedit dong la ja no geno dong der ler der kalinga tong nas gor jeno der subscribe ko der notification bell der je twan biya mandan le ro to biya lingwa da me rewij bor je togo no shukume Uganda la UPDF kumen ta juro kirmi yadit waje chubra rewij bor de nika chika chup de nika kel kane dinka la jang kes SPDF wa gor kan wari dole tin kena konen tekaten dole tin wari tere rewij bor banyo ko mular ya rewij bor nuar gor ka kadwele tin konen tekaten kan jang ka Uganda kel wa gor kan nuar tin langwani ka man geken gor kan obeken gana ko waje kan la kan welwa dong ka war jan rob dan lat kan tam gor kan nuar dial ram lat ke la den to ran jechen bor no mi jin jechen bor ka ngai kono no jechen bor kan wan nuar dial chang chi da lar jin jechen bor wa da jin war so ku mo jin trade ka Ugandan kana jang ke den ka government na to gan tama rewij bor ka jongle gor kana enra mila jechen bor ki ngwan wara ana ka jechen bor kan ngwan wara kon ngai kon ga tin kun war la gang ci raj ma ci bena ta wa dede ci mo dere ka gwil bor dere ka gwil ka jongle state dien yuade yen confirm ma dans le roda ne me le roda tema ka ro dan chalat da ran der ci mane ne nuare dere ka gwil bor ko kanedi ti Uganda ni tema ci ga sho bor ka wala ko kan dole allo gorkane ko na ngwana nuare ran gore no be yat ba manda le ro tong mi be jangach so na me janda de kwenye ka do bodan na chalat ke je ko gor kon bu content ko lat ko ba daga ngaje no ko ngune je gor no bunadin palpin gor yeno bini tungwan bu kam nan le ro bu kana ngaje ke ko na me rek shengar gor jeno biya nuare biya run relka biya kon lat ko rodien biya ka ngach de ni Uganda chika no rewich bor ko ka malno kan ko nakan nuare en ramu mo la gan wara meden wala dika gor kan obi kan yin nak ajan la dan let kum kim yadida anamane alana me threat mtoga tama ke possible genocide me ba carried out kum Uganda against Nuer people wherever you are just know this ano toga antama nakanware ke kwanwar targa da kum Uganda so janda no gorno de nywa yekel kaitin kona lat ku entama na me roja dano paino ko there's a possibility in Uganda are going to genocide Nuer people, especially the Nuer youth. So na me de yana go de yana lot ja jaga na ko ngai keja okay na me jan la dan go de ko ne yakel ani biata kamal bye bye.